إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat memuarir yang masih Allah subhanahu wa ta'ala. Kedai Allah subhanahu wa ta'ala berlalang akoram melebihna surah Yasin ya ayat mapitunna maka dari Allah subhanahu wa ta'ala laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun majapu puratongan ni mas lauri kami namaiganna to kafire maka da matentu ni tatappa pacalan na Allah subhanahu wa ta'ala fahum la yu'minun nafas sabari nasabadi na pada matappa lori Allah subhanahu wa ta'ala yewe eri tujunna to kafiri ini untuk orang-orang kafir maka dia itu to kafire pura tentu ni pacalan na Allah subhanahu wa ta'ala mati risurimun rinna pura tentu maka mesti natamaki naraka pacalan na Allah subhanahu wa ta'ala agak pasabari wi nasabadi na pada matappa lori Allah subhanahu wa ta'ala nareko yewe sifat na to kafire lalu kemudian pas sabari natatep pacalan na Allah subhanahu wa ta'ala berarti idi umak selengnya de ki na wedding posifa sifat-sifat na kafire piko gairo sifat na kafire to kafire narampe Allah subhanahu wa ta'ala ya riaya masirana makada pada tatutuk maneng ni talawa maneng ni iya rosininna lalang apa tiruan na Allah subhanahu wa ta'ala jadi idi nareko na foleki apa tiruan nareko na foleki dalile poli ria koram melebi na Allah subhanahu wa ta'ala na foleki hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam na inapa disampiangi yewe akurangi sampai tu yewe hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ni yewe go na to kafire riwattu na poleinna akurang bahkan riwattu na poleinna Nabi sallallahu alaihi wasallam siruntu isi bawa Nabi sita isi bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam neng kalinga Nabi sallallahu alaihi wasallam peringrang nekia di natagiling atinna meringkalinga ria korangi meringkalinga lori Nabi sallallahu alaihi wasallam makkoiro di napada matappa lori Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kemudian matentu ipacalan Allah ta'ala naruntu imati resurumun rinna Allah subhanahu wa ta'ala pada ni dia seare-are ni letu kiki pole ri akurangi makkutu peri hadis maka dewi akurangi u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a pada asompa kolor Allah ta'ala ajak neng kamu fi go apa duangan ni kia
di mu pajulis selewi yewe apa dua ngengi naletu kiki hadis makade hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tiyaratu syirkun at-tiyaratu syirkun at-tiyaratu syirkun ikatallu napakuli Nabi sallallahu alaihi wasallam makade iya tu pemaliange tama iri tujunna apa dua ngengi lori fang Allah subhanahu wa ta'ala naletu kiki hadis pada yang kelingan na yewe asoye rutuwe ubacangan ni hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kiamatu iro di pada salewi kita belum tinggalkan ya desengnya apa malian pemali padahal manasa rampe Nabi sallallahu alaihi wasallam naletu ki hadis makka deki na wadi pakaian ni ponceng iro anak lolota yang disebut dengan at-tamaim. Dia jima. Dia setoi sesuatu yang dilingkarkan, benang atau sebagainya. Bahkan dilukar ngiro anak tagangka marajana. Naletu kiki hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ki wadi pakarajawi batak-batangi. Nekia ia ro dipigo idi lalu kemudian mega rupa-rupana dipigo dia wana iro batang-batang yang katona marelau katona matinja katona magiri katona TV andre makapara dia wana batang-batang enapa marelau namoni makka dede nakoro dia wana batang-batang marelau ko irupang Allah taala nekia gok bangsa na yewe di nangkan apa guruangi Nabi bahkan wedingi na TV yewe rupa tawe kemudian masompa lori lainnya fang Allah subhanahu wa ta'ala maka dia panguluta Umar latu kiki diang kelinga yewe maka dia panguluta Umar radhiyallahu anhu riwayat siolon nasi bawa hajar aswad batu dari surga maka dia innaka hajarun la tadurru wa la tanfa iko tu batu makubawa di mulai makbere asukaraka makoto peneritu dia mulai TV dia senge manfaat laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka meaning ni dia nang kawita winabita bau ko dega ga cinda ku bau makoiro na latu kiki hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam ritu junna yewe batwe neki aidi tanya to pa batu pole suruga di itu gaga ala biren na narampirelan na ako rangi makuto perihadis niki di gaga bangsa ta pakaraja ye batu-batu dia cicin ni dia ngadi dan sebagainya dan banyak hal lagi dalam tu kiki dalele dalam tu kiki Al-Quran dalam tu kiki hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam niki angka ki posifa isifa na kafiri ya naritu de tu mata pelori pang Allah subhanahu wa taala tan ranna ya naritu dia cuiriwi aga na perintangi pang Allah taala dia dipigo ide itu dininiriwi papisangkan pang Allah subhanahu wa taala maka dia pang Allah subhanahu wa taala inna ja'alna fi a'naqihim aglala makuniro mojapugi pancajiwi dipasangan yokko dia lonna aglalan dirantai fahya ilal adhqani napadiakkai jerinna loriasa di pasisioi gangkan na yewe allon na de nulle gilingi de to nulle cukue fahum mukmahun yero allon na si mata conga min loriasa makuiro to matempue riwattu na poleinna paperingerang pole ri akorangi pole ri hadise di namelo cukuri wi iro akorangi makoto peneritu hadis de namelo tagilingatin na makkacueri akorangi makoto peneritu hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam makoiro na rampe akoran melebi na fang Allah subhanahu wa ta'ala ya naritu pada tau dirantewe alon na di pasirante jarinna gangkan na de na ule cuku ede to nule tak gilingi makoiro to matempoi de namelo makkacueri Ria Quran melebi na fang Allah Ta'ala
makoto penritu hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Makoto penritu ki pancajangi min baini aydihim diolona fallawa. Wa min khalfihim sadda. Makoto penritu dimunrinna fallawa. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Makoto penritu risampui fakitan nagangkan na dena ulle makita. Dena ulle makita sinin na yawe lalalang apatiruan na pang Allah subhanahu wa ta'ala tasampui tanya nasaba yawe pakitan na dena ulle makita tanya maka dia pang Allah ta'ala innaha la ta'mal absar tanya matai uta walakin al qulub akan tetapi yawe atih uta hati ini yang buta allati fis sudur yang ada di dalam dada ini. Tanya mata yewe dia nule makita ni kiati aja ta capai yewe ati nasabak narik ko masolang yewe ati macue mana sinin na masolang mana maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi mudghah isengi maka dia tu riwata kalewe engkasitik daging idza saluhat saluhal jasadu kullu narik ko makasingi madece mana lainnya makacui. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu neki narekko masolangi masolam manangi laingi makkacuai macuai masola ala wahiyal qalbu nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam isalalu makka da iya nertu yana tu diaseng ati maka dai fang Allah subhanahu wa ta'ala wa sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun pada itu ia tu tahu matewe atinna iatu matadde atinna iatu masolange atinna iatu to kafire sawaun alaihim pada padai anzartahum mapeletu kang perengerang am lam tunzirhum ya rega de moreng perengerang la yu'minun din pada matepe lori wang Allah subhanahu wa ta'ala ye mencaji dalil itu ni lori di mana maka dia tu apa tiruangi pulir mirip Allah subhanahu wa ta'ala yewe di umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam mapa mula bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam de gaga sangadinna mapa letuk mi bawa bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dak kedai ku Allah ta'ala maka da innaka la tahdi man ahbabta Muhammad dia tu mulai perengi apa tiruang lori tomu pujimu Nama mapikko gabate mu pujiwi keluargamu dan sebagainya dia mulai perengi apa tiruan walakinna Allah yahdi man yasha ni ke Allah ta'ala mi mulai ya wadingi makbere apa tiruan maka kemudian tugas kita ini hanya menyampaikan yakuna terima ya alhamdulillah nareko de berarti di gaga makbere apa tiruan ini juga bukti maka di rupa tauki dan semuanya kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat wa muarir masifun Allah subhanahu wa ta'ala yewe apa ya narampi fang Allah subhanahu wa ta'ala riladan surah Yasin dia la agurung makada ajak lalu nan kaki posifa isifa na to kafire to pada milo mana ye mutama risuru gapa masina fang Allah subhanahu wa ta'ala akatandingi akatandingi hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam yenewe dua akatandingan lan tadillu abada de mulle pada pusa narik ko yemoyewe akorangi na hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam sininna iatu dia sengi mana
Sininna iaitu dia sengai baca-baca turiolo. Sininna dia sengai iaitu pakai-pakai turiolo. Nareko dia nasi cocoki wi akurang. Makoto pa naritu hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam tabyangi mabila aja nang kataitay femeng. Nasaba nareko iro macapuri wi atutongeta. Idiwi mate lan tufliha abadan. Di negara makada alabangan kamu tidak pernah akan beruntung. Majapung kaki mati akhirat man rasa-rasa ki. Salah cede mananungang ngiri lalan narakan pacalan na fang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di fang Allah ta'ala, innahu man yushrik billah. Nigi to mapadolo ri fang Allah ta'ala. Faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Harang suruga. Na harangan ni suruga na fang Allah ta'ala tamay ito mapadway. Wa ma'wahu nar. Di gago onrong alis-lisungan na sangadin na naraka pacalan na fang Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka to pa narito dali wi agurung makadeye wi atita simata tajagawi simata tapara kaywi nasaba nareko yen wi masolang manan nito nasaba ala inna fil jasadi yewe watakkaleta makkacuemi tega makkace yakudi atita. Makanya kemudian simata meloki lori fang Allah subhanahu wa ta'ala memuare si mata na pacingi wi atita na reko mapacingi atita malumo na tamay pamasi malumo na letay apetiruan na pang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir ia narito yewe ede gagaleng sangadin na mapalattu miki bawang mapalattu miki bawang tanya de igagyak kujarita yaro apetiruangi paturuangi pole manang irupang Allah subhanahu wa ta'ala. Di nakada ambina Nabi makada anak na masti macuei di na makada anak na Nabi makada ambina makacuei di nakada lakin na Nabi makada bini na makacuei di yewi engka mana contoh na pural laloi ri tujun na sinin na suro na pang Allah subhanahu wa ta'ala yang engka narampi akurang makoto peneritu hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam simata illoki apati ruang lori fang Allah ta'ala yato na yewe tungke sempajang merelo duangi makada ihdinas siratal mustaqim puang tajallukal lalongga lalag kami na malampui. Allahumma gfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.